Kajing keran hak por bayalap election halor kajing kwa pat ba ban penmi bujli da kawai pat ka seng riulum hapo kari khasi jantia kumba kapau hak sengi nyo vote kala bandai ka badon kajing shisha namar kandai hak sien ka maningkong hak history jong ka election MP ha Shillong parliamentary constituency banyo I bo pat ba unmi Khlem da tieng ya ka Kyndon 144 CrPC batru bandon ki pat ba ki ban one day kerpang ya ka sop ti Prah bat kumju ya ki Prah hajan ka Khyrdop jong ka madan Polo ka badai ka jaka nyo vote. Lihat pada yang mana? Jom sana deh ini. Kena. Pasal kau wei Prah. Kena mandi naik. Dia marah persela. Oh persela. Berit mah. Berit. Kena teli, kena teli ni pasti. Ni ada naspa teli. Teli mah. Officer jurmen menjok Prah yang tadi di Prah na. Nak persela kan? Ya bun betit entah. Bun ni. Mas nura balik ni. Kena wei bang. Pasal pel mah. Kebun laram ni tat entah sepasang pel lah biang. Biang ada rat. Sampai dor prank kita. Kispas apa tadi dari dangdap jok Prah sibet. Dangdap I buat tera nomor mimpi tedang ni bun cakap. Di mana? Baru ni lah. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.